Nah, orang yang mengadu sama Nabi, Nabi ilun sakit dah, ilun tu no. Pak lan perut lempu sakit. Cok jaro peduk pak yang sakitnya, pak yang pedih peduk jaro. Kemudian khun doa bismillah lega. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Dengan kemegahan zat Allah dan kekuasaannya Allah, lo melindung daripada keburukan barang yang ulung terdapat dan ulung rasa kepedihan. Kemudian laki lindung ba Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya ke ba menoti dah, nyo kan ubatnya naja li ba dokter kan nah. Sedang-sedang tajak ba dokter. Kemudian hadis Muslim daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Enggak kunjung akan lung li Nabi. Udah sakit lung Nabi enggak kunjung lung. Dia baca doa, Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi Sa'da, Allahumma shfi Sa'da. Jadi ya Allah nak pulih. Ya berbahagia orangnya. Ya Allah nak pulih orangnya, nak pulih orangnya, nak pulih Sa'ad nah. Allahumma shfi Sa'da. Ya Allah, nak pulih orang-orang akan Sa'ad, nak pulih Sa'ad, nak pulih Sa'ad. Laki apa Allah itu? Walaupun teruk, gara-gara tak melaki apa Allah, Allah belum sebab. Tikana dokter yang pai menangani, tika gadah keroi penyakit yang tinggal tak hadapi. Allahumma shfi Sa'da. Tanya tu yang tekin tu gurunya dah baca. Lega ulang-ulang Nabi. Kemudian hadis yang lain siman yang mengunjung ke orang sakit. Tanya wate tajak kunjung orang sakit. Yang golom hadir ajal. Maka tak baca di sisinya 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyal azim ayyushfika. Lulake ba Allah yang maha besar, yang pengaras bahwa berpupulih kata. Nyan biasa orang yang bacanya berpupulih akannya oleh Allah Ta'ala daripada demikian sakit. As'alullahal azim rabbal arsyal azim ayyushfika.